go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. As we start this weekend, we have noted positive progress. Motho paka ya Paseka e simolotse mme go solofetswe selo se se kwa godimo sa pharakano kwa ditseleng tse dikgolo tsa naga. We have to push as parents, as the organization, not giving up, pushing until something is done. Jaaka gompieno e ne letsatsi la lefatshe la go tsibusa ka ga autism, batsadi ba bana ba bone ba nang le bokoa jono ba tlhotse ba gwantetse kwa parlamenteng. There is no petrol and the petrol is very expensive. Bakgweetsi kwa Melville mono Johannesburg ba utlwalelwa ke manokonoko a tlhaelo ya lookwane. Motho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Mapodisa boloditse letsholo la go phuruputsa le go thopa dithoto kwa ntlong ya lepodisi le legolo kwa bokone jwa Pretoria. Mapodisi ga re bola dintlha tse dintsi ka ga tiragalo eo ntle fela le go tlhomamisa fa e tsweletse. Dipego tse di sa totobadiwang tsa re lepodisi leo le ka tswa e le lone le le rebotseng bosupi sešeng jana kwa komisheneng ya Madlanga. Mokgatlo wa bosetšhaba wa di-taxi o ikwetse go bakgweetsi ba di-taxi go ikhutsa gangwe le gape bobotlana dikilomitara di le 200 go ba thusa go efoga dikotsi tse di golagangwang le letsapa. Boikwelo jono bo tla jaaka bokhutlo jwa beke jo boleele jwa paka ya Paseka bo simolola. This has been a very, very busy time, but we did anticipate, the volumes of people coming through. So we prepared a package through our Ndlelantle Road Safety Program as the National Taxi Alliance to ensure that we communicate the do's and don'ts on the side of the owners of taxis and the drivers. So the package for the owners was that they have to ensure that the vehicles are fit for purpose as they'll be taking these long journeys, and the drivers should actually then also do the inspection before leaving. They have to check on the vehicle, state, the tires, the spare wheel, ensure that there is enough tread on the tires, check on the windshield, check the wipers, ensure that even the bumpers of the vehicle are firm onto it, ensure that you also have an emergency triangle in case they have a problem along the road. We've also advised that the passengers must actually ensure that drivers do not use their phones whilst driving. Whilst we request passengers also to budget sufficient time for leaving, not to come in a rush and start putting pressure on the driver to actually speed up. We've also requested that every 200 kilometers or 2 hours of travel, the drivers must take the necessary leg stretch and ensure that they arrive alive because we still need to see them in due course. Re sa lefo go solofetswe selo se se kwa godimo le kgwebelano ya pharakano kwa ditseleng tse dikgolo tsa naga mo bokhutlong jono jwa beke ya Paseka. Jaaka batsaya maeto ba le dikete di balwa ba solofetswe go nna mo ditseleng go ntse le boikwelo jwa gore bakgweetsi le batsamaya ka dinao ba fetola maitsholo a bone jaaka bokhutlo jo bolele jwa beke bo simolola. Krisi o thankgolotse letsholo la paka ya Paseka la pabalesego kwa ditseleng kwa Transcorp Toll Gate kwa N1 kwa Limpopo go sa le gale gompieno. O ne a tlhatlhoba gore a dijanaga di siametse tsela. Krisi a re batlhankedi ba pharakano ba tla romelwa bosigo le motshegare kwa ditseleng tse dikgolo go ralala naga. Gape o buisane le bapagami ba dithekesi. We do need everybody to reduce speed. We do need everybody to ensure that they do not consume any alcohol or any drugs
before I get behind the wheel of a car. Bathati ba Limpopo ba tsibusitse ka ga koketsego ya pharakano jaaka dimilione tsa badumedi di solofetse go thologela kwa ZCC kwa Moria. Ba re Sanral gape e tsweletse ka dithulaganyo tsa go konosetsa sekgala se sešwa mo N1 kwa ntlenyana ga Graskop Toll Gate gaufi le Mokopane. Seno se akaretsa lefelo le kotsi e batho ba le batlhano ba tlhokafetseng mo go yona magareng ga Modimolle le Mokgopong ka la boraro. If you want to make a U-turn, you must think first. If you want to overtake, you must think first. So the problem is that our drivers are not thinking. Kwa Mpumalanga, bathati ba re ba malala a laotswe go samagana le seelo sa pharakano se se solofetsweng mo ditseleng tsa province. We will continue to have block patrols, increase law enforcement visibility, and then we also have our traffic officers who will be working on a 24/7 basis, 24-hour basis throughout this long weekend. Musi o tlaleleditse ka gore tsela fefo ya N4 e lebang kwa molelwaneng wa Mozambique e na le bokgoni jo bo lekaneng go samagana le pharakano e solofetsweng. Diphesente di le dintsi tsa dintsho tsa dikotsi tsa tsela e santse e le tsa batsamaya ka dinao mme seemo ga se a farologana le kwa Northwest. The problem that we're experiencing in the main is the pedestrians that are crossing our roads under the influence of alcohol. That is another aspect that we also forget that I think we need to focus on. All drivers are cooperating and everyone is driving well with a limited speed. Century ke bele license, century ke tlhokomele, overtaking and whatever. Ke dilo tse ntsi tse e leng gore century ke di tlhokomele. They must just follow the road rules, baska speeder, buckle up and no drinking and driving. Bathati kwa Free State le bone ba re ba ka se letlelele tlolomolao epe mo ditseleng. As a province, we started to have a build-up activities to ensure and also to spread our messages of the road safety. We started with the churches and also the schools in a broader as early as March. Baagi ba tsibusiwa go obamela melawana ya tsela. Khabagare tsela fefo ya N1 e tswetswe gaufi le Polokwane kwa Limpopo morago ga kotsi e latotseng matshelo a batho ba le babedi thapama eno le go tlogela yo mongwe a go betseng. Sebueledi sa pharakano Mashudu Mabatha a re bakgweetsi ba ba tswang mono Gauteng ba gakolola go fapogela kwa R101 go leba kwa Polokwane. Bakgweetsi ba ba tswang kwa Polokwane go leba kwa Borwa ba gakolola go tsaya tsela ya R101 go leba kwa Mokopane. Motho e tsore tswella pele ka dikgang tsa rona jaaka bana ba le bantsi ba fitlhelwa bana le autism go ntse le tlhokego e kgolo ya thuto e kgethegileng le didiriswa ano ke mafoko a batsadi ba bana ba ba nang le bokoa jono ba ba tlhotseng ba gwantetse kwa parlamenteng mo letsatsing leno la lefatshe la autism. Batsadi ba agi le mekgatlo e senya puso ba tlhotse ba gwanta ka molaetsa o reng Autism Matters RSA gore dikgwetlho tsa bana ba bona di rediwe ke karolo ya lefatshe lotlhe go tsibusa batho ka ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka autism le go rotloetsa baagi go ba amogela. Ntlha ya botlhokwa go letsholo tsiboso la lefatshe la autism ke go netefatsa fa ditokologo tse di akaretsang mafelo a ileng a boitekanelo thuto le kwa ditirong a amogela batho ba ba tshelang ka makoa a jaaka autism. Batsadi ba bana ba ba tshelang ka autism mo Afrika Borwa ba re lenaane thuto la ga jaana ga le kgone go abela bana ba bona tlhokomelo e ba e tlhokang. Ba re bontsi jwa dikolo tsa bo mapimpana diphaposi borutelo dikolo baruta bana ga mmogo le kemonokeng ya tlaleletso go tshwana le kalafi ya tsa puo le tshidololo di tlhokega ka potlako. We have to push as parents, as the organization, not giving up, pushing until something is done, because we believe that something can be done, but if the focus can be shifted back to our children. Koshe a re jaaka gona le selo se se kwa godimo sa tshotlako ya thobalano mo baneng kwa dikolong bana ba ba tshelang ka malwetse a jaaka autism ba ka amiwa ke seno bonolo. A re melao ya puso ya ga jaana e amana le tlhokomelo ya bana ba mothale ono ke siameng fela e tlhoka go diragadiwa. Bagwanti ba amogetswe ke baemedi go tswa kwa mafapheng a tlhabololo ya loago
thuto ya motheo ga mmogo le tona e malebana le merero ya basadi, bašwa le batho ba ba tshelang ka bogole go tswa kwa kantorong ya moporesidente. Everything else that we do should include them, and it should not be like they are an afterthought, but it should actually be part of everything, so that the equality that is guaranteed in the Constitution is real. Chikunka a re mafapha a etswe tlhoko go netefatsa fa o bamela melao e amanang le batho ba ba tshelang ka malwetse a jaaka autism. A re puso ka tiriso ya lefapha la thuto ya motheo e dira dipatlisiso le go lebelela melao ya go ruta barutwana ba ba tshelang ka autism. Kabinete ya khotse mo komisionara wa banka ya reserve ya Afrika Borwa Edward Kieswetter le setlhopha sa gagwe ka ntlha ya go kokoanya diranta di feta ditrilione di le 2 mo ngwageng wa ditšhelete wa 2025 le 2026 fa e mebabega dikgang ka lefoko kwa Pretoria. Tona kwa kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o rile tokafalo eno e leretse pamo le go fokotsa go ikaega ga puso mo dikadimong. Cabinet applauded SARS under Commissioner Edward Kieswetter for collecting just over 2 trillion rands in net revenue, a record milestone which was achieved in the fastest period since the 1 trillion net revenue collection milestone. The improved tax collection boasts fiscal capacity and stability by reducing government's reliance on debt and creating more fiscal space to fund the budget. Liki ya bašwa ya ANC mono Gauteng e kgapetse thoko tshwetso ya Tonakgolo Panyaza Lesufi ya go fetola kabinete e mo go yona monnasetulo wa EFF mo profenseng Nkululeko Dunga tlhophilweng go nna mokhuduthamaga yo montšhwa wa matlotlo. Liki ya bašwa ya re phetolo eno ya kabinete ga ya akaretsa bašwa mme seo se kgatlhanong le dikatlanegiso tsa ANC. The struggles of the youth speaks to making sure that young people are in corridors of power. We've demanded that there must be HODs. We've seen HODs being reshuffled, but these HODs being redeployed are going to then become the advisors of the Premier. And therefore we're asking a question, why do you say that these HODs are incompetent, corrupt, and then you redeploy them to become your advisors? Maybe that's why the youth is excluded, because these HODs, the Youth League has always been advancing a charge that they must go out of this particular process. The Premier and the ANC has always viewed our call as a just and decent call to have youth inclusion. And then in the share of the ANC, there's no way you must then lead a process that excludes young people. We think this is counter-revolutionary and it must be confronted and said as it is. Gabagare mokhuduthamaga yo sa tswang go tlhophiwa wa matlotlo Nkululeko Dunga a re ga tshosiwe ke ba ba kgatlhanong le tshwetso eno mme o nonofetse go kokomala maemo ao. Dunga o ikanisitswe go sa le gale gompieno mono Johannesburg morago ga gore Lesufi a fetole kabinete ka la boraro. O tsena mo maemong a ga Lebogang Meile yo ga jana supilweng go kamela lefapha la thuto mo profenseng. Motwetso re santsere le mmogo bakgweetsi kwa Melville mono Johannesburg ba utlwalelwa ke manokonoko a tlhaelo ya lookwane e kgoreleditseng maeto a bone pele ga paka ya Paseka. Maemo ano a itegeditswe ke fa bakgweetsi ba ne ba itlhaganela go tlatsa ditanka tsa bone pele tlhwatlhwa ya lookwane yo oketsega mo bekeng eno. Seno se senotse tlhaelo ya lookwane mono Afrika Borwa jaaka go setse go begilwe fa diteišene tsa lookwane di feta 140 di kgaratlha go tlamela badirisi. Tlhaelo eno e golagantswe le tsitsipano kwa Iran le go tswalwa ga Strait of Hormuz e leng karolo e botlhokwa ya go tsamaisa lookwane lefatshe ka bophara. Beside usebenza emgaqweni thina singabantu abakhwelayo for ukuya emisebenzini kwa ntle le go dira mo mebileng re batho ba ba pagamang go ya tirong mme ditekisi di amega ka ntlha ya gore di ne di sa kgone go tshela lookwane. There is no petrol and the petrol is very expensive as well. You know, so it's just too much for us.
Moletlo wa mmino wa dingwaga di le 20 wa Diamonds and Dorings The Legacy o tlile go tswelela mo bokhutlong jono jwa beke ya Paseka mme go solofetswe badiragatsi ba le bantsi. Moletlo ono ke tiragalo e kgolo ya Paseka e etletsang bodirelo jwa bojanala kwa Northern Cape. Go ipaakanyetswa moletlo mo tona mo toropong ya Kimberley, baopedi ba akaretsa Java, Amifaku le The Soil ba tlile go diragatsa. Barulaganyi ba moletlo ono bare o tlile go ba Kimberley le province ya Northern Cape mo mmepeng. I think we are 96 or 98% done. Our team is so way ahead of schedule, and as you can see, it's a beautiful setup this year. Ga na nelana ka tekanyetso kabo mokhuduthamaga wa ikonomi le bojanala mo Northern Cape Venus Blenis Magage o betse thoko di milione di le 24 mo programeng ya Diamond Endurance. Lefapha la re matlole ano ga se fela go lebelela moletlo ono mme ditšhelete di tlile go dirisiwa go godisa bojanala mo toropong eno. The 24 million rand allocation as announced by MEC Venus Blenis Magage is directed towards the Diamonds Endurance bouquet. Bangwe ba badiragatsi mo Kimberley ba bontshitse matshwenyego ka go se akarediwe mo moletlong ono. For the fact ya gore rona ga re feature mo the Diamonds Endurance show, so ya re frustrated because le rona le di artists we feel like we have something to give back to the community. Ikutsa botlhoko gore motho o tshwana ka nna ke le mo testing for almost 13 years. I've never got a chance, but ka itse gore dilo di tla siama. Barulaganyi ba tshepa fa moletlo wa monongwaga o tlile go nna yo botoka mme badiragatsi bone bare ba batla go newa tšhono ya go diragatsa mo meletlong e tlang. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC mo Kimberley. Motho ya tsudi ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa. Nna le wena re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigojo fa re lebella mo botlhaba jwa naga go tla nna le pula di percent di le 30 bophirima jwa naga bo tla itemogela pula di percent di le 60 fa re lebella gape mo karolong ya Eastern Cape Komane tla nna le gone go itemogela pula di percent di le 60 ka moso le teng fa re lebella mo dikarolong tse di mabapi Limpopo le Mpumalanga go tla nna le gone go nna le pula bophirima jwa naga bo tla nna le gone go nna le pula di percent di le 60 ba maemo a bosa na le gone go re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibeke bophirima jwa naga me bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng fa re lebella ko karolong ya bokone jwa naga go tla nna le gone go nna le melelo ya naga re lebella mo karolong ya DR le teng go tla nna le gone go nna le melelo ya naga me fa re lebella mo bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le dipula tse di matla fa re lebella di temperature tsa rona re lebella mo Johannesburg ke re gata di le 25 go a go di le 15 Carltonville ke re gata di le 24 go a go di le 14 mo provinceng ya Limpopo fa re lebella mo Thohoyandou ke re gata di le 24 go a go di le 18 le Phalale ke re gata di le 27 go a go di le 18 re lebella mo provinceng ya Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhaba letsatsi Secunda ke re gata di le 23 go a go di le 12 Emelo ke re gata di le 21 go a go di le 13 mo provinceng ya Eastern Cape le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le masarasara na pula East London ke re gata di le 20 robongwe go a go di le 21 Makhanda ke re gata le 33 go a go di le 20 mo Western Cape fa re lebelela go bophirima jwa province go tla nna le pula Vredendal ke re gata le 27 go a go di le 19 Worcester ke re gata le 24 go a go di le 18 mo provinceng ya Northern Cape le teng mo provinceng go tla nna le gone go nna le tlhaba letsatsi go Kurumane ke re gata le 28 go a go di le 16 Kimberley go tla nna mogote ke re gata le 31 lebella mo provinceng ya Free State mo Bloemfontein ke re gata le 20 go a go di le 15 fa re bela Ficksburg ke re gata le 20 go a go di le 12 fa re bela province ya bokone bophirima le teng mo provinceng Potchefstroom ke re gata le 28 go a go di le 15 Klerksdorp ke re gata le 28 go a go di le 16 go Taung go tla nna mogote ke re gata di le 30 mo Thapameng mo gaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.